Daudavai tu sa kajam-jaman na makaitina na sulivat. Saka tu sa kajam-jaman na urita sopui na kainu atsamas. Imazai tu tau chikir ni maruku. Imazai tu tapuru kayan. Imazai tu ita karam. Patu sepatapuru katu 5karam.马可福音10章1节到45节。拜外港di Yesu kemasizwa sa pasa Yudaya sa pasa tejazwa pana Yoridan au maupupu wanan uta aturuvu chau sama taya maju mano temau cikeranan tumuru taya maju namaya toa kakudan ni maju pai mangceza bersaya cau uri kiringa toa sipasarapai te Yesu sa kivada te maju aca kakudan aki inika makuda pakitu vadai walai toa skel ni maju ayang mano temavera te maju di Yesu na namaya ti moshi ivu pajajika te numum ayaim mano maya tutsu te maju ini ka makuda vencik toa sipaki tu vadai vicik sana no pakitu vadai anu skel babayan naya ti moshi ayang au ivu ti Yesu taya maju maya tutsu sini ayatwa zwa ni moshi vencik pajajika tetanumun mavana kudusuran nu varung ini ka ro kiparai au ka patagi la mati cemas toa nemane manga na mati toa cau walai katoa babayan au manasika kitu kuda walai toa kama katoa kina sa katevil katoa zwa skel babayan au saka azwa madusa namasan itanga kina sabat-saban hinaya vencik pai maretskel inyanga ka mandusa masa itanga kina sabat-saban au pina paretskelan nanga noa cemas nakuya paka vadai noa cau aya pai ka kisepuri wanga sema tuma kivada anga sara-sara jetoa pacara aichu mano tamavara ti Yesu ati manga walai no na pakitu vadai toa skel sa putskel toa malia noa babayan masan tidak anga toa zoa skel tesangas au babayan uta no na pakitu vadai toa skel sa putskel toa zuma masan tidak anga uta aya pai katsuin marka kakedian semate Yesu uri sipaki jaja sa pi uru lakwa kirivonan noa sara-sara jeni Yesu azwa na kematsu mano ka pasung ti Yesu rimutsen sa ivui tia maju maya amtseng marka kakedian toa sema tanuaken pasana raingi sakamaya ayatwa azwa pinalavakan noa cemas mavana maraka namaya tutsu ngata cau pu kakai zoanan kuno iwa penas etan nukati ma cau no inika na kiparo kakedian nama sirvana masaru toa pinalavakan noa cemas ini ka uri makayangata semazoa aya pai sa tapului marka kakedian
sa zapati ya pi uru sa inurian tua cemas ka uri vai ka nga ti Yesu mekela sema teya maju macidil alai sa cungaran i te ayau teya maju sa kivada maya tucu tisuna nangwangwa sinsi no kemudakan kikena punasi tua nekano papa cezuan ayam mano temevera teya maju ti Yesu aku kena su paka nangwangwa nangwangwa amin cemas macidil nekano zuma so kinla nanga azwa paja zika tenua nakuya amci tua sau nakuya kidra tua sker nakuya semakau nakuya vensa paskelang nakuya remutuk paalayu tua su matalalak ayang mano temavera te Yesu sinsi ko pina suswa nanga kemasi kakedian aichua paja zekat penolat ayah pai patsutunan ni Yesu timaju sa kilivakan sa ivui maya tutu asu sikudan izwana na masanita la inika na madialung sau paverian nasu nanmane manga penolat sasu aru-arutan tua marka na mapaura cau azwa paisu au kisuna pusau zayang anga itaribabau au sasu panceza kisiuritan waken ayaim pai ka remanta timaju tusakai sa itu warung sa mapavarita mudingan sa baik ayatwa liawa kini toyang ni maju pai pada ribu-ribulun patsung ti Yesu sa ibu tua sarat ni maju pupai suwa cau pupai suwa cau pajang rawaca sematua pinalavakan nua cemas ayah mano samali rawaca sarat taicua kai ni maju lakwa ibu mumalet Yesu amaya tucu timuna marka kualak aichua sematua pinalavakan nua cemas anma no pujangaran ayau aichua sematua pinalavakan nua cemasa ana mangwa cau ta madiru anan bulisu rakuda tua buang na ligim ayah mano samalia ki azal tia maju sa para ibu no namaya tua jua akiti manga azwa makaya mapasiling ayau ayaya ti Yesu pasuna patulu ita teya maju sa ibu pitua cau inika makaya mapasiling lakwa pitua cemas inika maya tua jua pitua cemas nekano inika varain ayah tua jua ibu tipitiru teya maju pai kini menemu tiamen nia vinaikan nia nandemana manga sana kiciuranga tanusun ayayim maya tusu ti Yesu kuno ivawa penasecan no kati manga no namasan tiaken no namasan na penakarwarwa akai no cemas sa baiki ya wuma marka betek kina kama skel marka alak wuma tusu ini nangka mapavarita ikacawan nekano ini ka uri gemaugau
patariau tu taidai tu wuma. Tua marka vituk, tua marka kina, tua marka alak, tua marka wuma. Sa pasarapai uta. Au no mapavari tanga ai kasawan ki papunasi anga tua nekano papa tezuan. Lakwa turuvu wa na teisanga sa ki tevri langa. A na tevri ki teisanga sanga aya. Pai ka i tiaran ti Yesu katwa sarasarat a vai ka sama Yerusalem. Kita sanga-sanga seti Yesu mano samali araba sa sarasarat. Au na perku ta zwa kita beri la marka chau-chau. Pai ti Yesu mumala jemaula pakitu kuda tua zwa man tapuru katu madusa a sarasarat. Sa kasizwanga a palaruai taya maju tua zwa uri secebungan ni maju wa siserapai. A maya tusu kini menemu vai ketin a sama Yerusalem. Au tiaken na namasan nala kenwa sau uri jamaen naken sake pataverakan tua marka parengan noa parkalai katwa papusususuan tua kakudan sake penti tu uri papatsai naken sake pasazoi uta itua malianu cau-cauan sake sampak terengi nia maju sake sujerai api mudingan sake pasaluki sake ciyanga au no pasariva tetua maka tirul kikena mubalu tanga aya. Pai semata Yesu azwa manusa alakani jipitai ati Yakubu kati Yohan sa ki aung taya maju sinsi aichua uri nia siki aung tanusun ulasu pinasusuan ayasa nia warung ayain mano temavera taya maju ti Yesu salingamu tu ku nu kudain aya au temavera taya maju no gemauga wangasung tua surigu aichua tiamen ulasu pita kainawali anga tanusun paira ja macidil sasu pitai kabri anga macidil ayamen mano ibu ti Yesu taya maju ini kamu na kemelang tu kiao ang mu tua nama pai azwano ku tekerena adi-adi ya ai kupu akimu na uri makaya temker azwa uriku siki pakiraurau akimu na uri makaya ki pakiraurau ayaim makayamen aya tia maju mano ibu ti Yesu taya maju azwa uriku tekeren adi-adi ai kupu urinu tekeren uta au azwa uriku siki pakiraurau urinu siki pakiraurau anga uta lakwa azwa amirat i tekanawan i tekavril tanwaken ini ka tiaken na uri penenet azwa sini paera ja marka cau-cau mawa na uri pairajen aya pai ka seranda azwa mantapuruk anga sarasarat kemasizwanga keminamali te Yakubu kati Yohan mano jaulen ni Yesu tamaju mapolat sa ibu ya maya tutsu ana alanga no kinlang to izwa pinaka ro palavalawak mazezet maja adai taya maju saka izwa ro rasu ja pakirereng taya maju lakwa no ituanu kina tebelan ini ka maya to azwa nukati manga no salinga to kisang nama paalai itanumun nangwa kisang
kaki rangan tanumun di maju au nuka timanga no salinga tu kisan talavavan tanumun nangwa akisan sa sekaulan tua timai manga ayatwa kumali akan anamasan nala kenua cau-cau aku sini pances ini ka mano kena uri semansa sekaulan tua ari-ari uri kisang sa sekaulan akan pasirvan na matsa ya kisang warit tua sika mapasilingan nua turuvu wa cau-cau aya aichu kai nua cemas sa tu cua ka jam-jaman asini pupatarvan 宏观的视野，宏观的视野。那这里阿查爱抓西巴出难，那这里阿查爱抓西巴出难。上帝的恩惠如此美好，便要成为上帝国的子民容易吗？一位财主来问耶稣如何才能承受永生？耶稣对他说：“你还缺少一件，去卖掉你所有的产业。”把钱捐给穷人，你就会有财富积存在天上，然后来跟从我。他却垂头丧气地走了。耶稣不禁感叹，有钱人成为上帝国的子民是多么的难啊！后来门徒互争守卫，耶稣指出，谁要居首，谁就得做大众的奴仆。耶稣说，人子不是来受人伺候，而是来伺候人，并且为了救赎众人而献出自己的生命，甘愿谦卑服侍，是前进上帝国的必经之路。耶稣教导跟随者以上帝创造世界的宏观视野去实践福音，便能用谦卑舍己的态度服侍众人。孙李脸甘愿为台湾人的需要成为仆人，这正是他以宏观视野看万民万族是出于上帝恩惠创造的行动。笔者服侍的教会附近有一间义民庙，是当地民间信仰中心。庙口前放置一大块看板，上面写着：不要问神明能庇佑你什么，问问自己能为乡慈做什么。姑且不论这个看板是否达到教育信徒、服务公众之目的，至少它提醒我们为众人的公义与社会公益奉献，应是你我在宣扬上帝创造的宏观视野所应追求的，而教会更当努力才是。Sinaya tu tsaka jaman-jaman. Saka aichua kiliva kenua cemas nangwa aravas lakwa nu samazwa cinto pinalavakan nua cemas nu kini menti madire pazangar ayaya pasamarau tanutin. Sakati Yesu asini pances ini ka manare ini karui mavana arucang arus mekau tanutin manari vekiti majua kisekau rutayau auri masih apa selin to ati memanga pati matsa ti maju masanta pasari-sari matsa imazai to ajujika saka titin na kwenu katina mitatekuana kipusensengan veka mazua tamana pinalavakan nua cemas saka titina mapula latinana kilarain kipasusu tamana sini pajaja katenua tia cemas satinana makaya tili asa tia sipatsunan veka varisake tuamana timai manga amarka cau-cau saka latinana kemelang satu cua sini apuru tu saka jaman-jaman au nuka timanga no salinga tu kisan talavavan tanumun nangwa kisan sasekaulan tua timai manga ayaya pasamarau tanukin tu saka jaman-jaman latinana kemelang latinana pulingalingau tu saka jaman-jaman sini pasamarau sini pajajaka tanukin nayakana pasamarau satu cua sini pakini menemetanukin我如何用宏观的视野看周遭的弱势者，并实际付出行动？我如何用宏观的视野看周遭的弱势者，
并实际付出行动。Sina tu soka zaman-zaman lekina nagama lu akinum ai kana pasamarau ka inuli。充满恩典的主，愿你帮助教会以上帝创造世界的宏观信仰，看待世上的万国万民，并对弱势者和苦难中的人伸出援手。奉主的名祷告，阿们。Mali tu soka zaman-zaman na makajina misaselang asumupu kilaroi toa kainua semas radu aichota sinupu akina sasanan lakwa masijua toaca kilaroi yanga na makajina tamareloi toa mana sinipa semarau sinipa jajeka tenua tia semas naka makaya tina na pulingalingau sacapa neci sacapa susuin saka aichota sinupu radu para kenu ini kan nama lunga aku sinupuan lamun na pajekata nga mapolat atimu na ramandata amarka ko macalalak amarka ko vucik amarka ko kakanga ayakena pasamaraw sa kamali-mali latina na sulibat tu suatya kini adawan taca pingan